luruwe gadis sing manis British. Numpak ke mobil sedan gaya artis gedean, kupingnya tindik antingan beli kehitungan. Putra Galaksi spesial buat Bapak Endang dan Ibu Eka yang punya hajat. Kerja bareng Pilia Production, sing duwe gambar glowing. Mamai usup, mamai usup, mamai usup, mamai usup lagi, mamai usup. Aduh beli kuat yen nyawang sampeyan, wajah ganteng lan gaul pisan. Mama usup lagi, mama usup, mama usup, mama usup, mama usup, mama usup, mama usup. Terima kasih. Badan deket, aduh gede bisa, pantes si ceker dadi julukan. Saban wong wadon beli kuat nyawang sampeyan, sebab si ceker dadi jagoan. Mame usup, dandane keren abis, gayane kaya artis, luruwe gadis sing manis, kaya Nia persis. Putra Galaksi Mama Eka yang punya hajat, Mama usup, Mama usup. Aduh beli kuat yen nyawang sampeyan, wajah ganteng lan gaul pisan. Badan keker, aduh gede bisa, pantes si ceker dadi julukan. Saban wong wadon beli kuat nyawang sampeyan, sebab si ceker dadi julukan. Dandane keren abis, gayane kaya artis, luruwe gadis sing manis, kaya Nia persis. Beli kuat yen nyawang sampeyan, wajah ganteng lan gaul pisan. Mama usup, mama usup, mama usup, mama usup, mama usup. Badan keker, aduh gede bisa, pantes si ceker dadi julukan. Saban wong wadon beli kuat nyawang sampeyan, sebab si ceker dadi jagoan. Dandane keren abis, gayane kaya artis, luruwe gadis sing manis, kaya selebritis.
ganteng gaul bisa. Badan keker, aduh gede bisa. Pantes si ceker dadi julukan. Sampan wong wadon wiku dawang sampean. Sebab si ceker dadi julukan. Keren abis, gayane kaya artis. Luruwe gadis sing manis, kayak Nia persis. Numpake mobil sedan, kayak artis gedean. Kupingnya